Sarkar Manipur da NRC Assam dong toudrikan ngang se makoi na number 1 kauroi daba Assam da togi ba NRC se government the Supreme Court na tau na order pirak padai togi bani. The command comes from Supreme Court. Foreigner khando ke di Manipur gi oiba specific foreigner tribunal lama semu ina insalini NRC semba du citizens gi lip semba wani Manipur da leiramba mira na tabraina foreigner na te na ultimately ilak ke haitar di foreigner tribunal lama semu Immigration and Foreigners Act 2025 ki makha da semu ina number 3 de irin. In order to do these things hai ri ba thabak sing je pangthok na ba khulai paiba remote area da ina sing hai da ba ne maru ina sing ni remote area da khulai pairaga lawlessness order tawri sa masi hana control tawgo moina natra ga dinang NRC khangde census khangde data achum amata phangoi law and order hana ta laksan go priority dinang asi yaw na kada NRC tawbo kana no sidagi kumbi dagi ma official ma chala ga tawya ga dra bo huje singja ta chala tawngam ga dra ba NRC official loina law and order hana maintain tawdona nang kadai da tawdoino NRC conduct to revamp to tribunal hangon to mayam do pirini vote bank oina da ba noina mi pusan laira du ga noigi sectarian ideology to serve to na ba citizen na kanano citizen na tab na kanano se loina punjan garaga noigi marakta tinjalaga absorb to san gara ba English ta khudam ma oina haira ga na ai khoi gi against yam ni ba where ko ba jaran karan thapar hoi kamu ai khoi gi against ngang nan da lei hai ba kamu du gi adu da yaw hi ba article am da chura chanpu da leiba education samana bolli haira kheraga ko tawre ba mana 2016 ni 15 gi kan mi mapan siu kan da tholok te ira khiba report ni thammi ne record hoina Burma da ge ko chura chanpu da mi lei ke do wi lei roi do no international boundary ne no ne ta pai excel ko ne accept to gadra akoi ga sakchu mana ba akoi gi jati ma sen haire naina ethnicity ga citizen ko khena ba gi distinction thamdana changai ba illegal immigrant nam ju absorb to san gare maram aduna sigi deferment to in reason se phasana piraga akoi na hairaga bias oi di hairagna ba no kadai da haini point number 1 han kai ni 2 dana kari ini 3 dana kari ini is Bharat Sarkar Manipur da NRC Assam dong toudrikan ngang se makoi na number 1 kauroi daba Assam da togi ba NRC se government the Supreme Court na tau ina order pirak padai togi bani. The command comes from Supreme Court. So kang dana politics ka kamay na sekai ra kani kamay to kani ngang daga India gi intellectual class na koi da kamay na yengi politicians na kari khang ya ja karamba wahai season na gani karamba poina mamang thang na sungang ngang na pangang na ngangi Henzal la kan da musungai ngai ai ngon clip am thare so ozabi mon illegal arms group hai masima congress na yabra khangdi ka yamale ai yang ngai di television da tari ba mina kari khalam ga dage sine anchor ne na phamin no kari ai na khalam ga dage sine illegal arm group ai di UPA ge makha da ban to ba law na ya da ba kangu du na tro ko ni illegal har ka do cha Bharat Sarkar ga ya na da na ban to dra ba group NSNIM je ban na ne ujung tai biyo Sanga gong te no home ministry ki order da khulai pai ba group kana ben tawi illegal loina karam kana lau tho ing bio ba su group yaw bu da te dai du da nangi NSNIM yaw bu na te moi di lawful loire hai bu gi type ta illegal lau thok tra bani UP ge makha da adubu ozabi mon hai se illegal group hai je su group ni ben ju lau thok ta ba wari sara lai du bu illegal ozabi mon hai se su group ni hai ngami congress tor man da ta na ho na ba da na illegal arm groups ki 8 se karino se khangra male bado adege sam aphaw gi ta ngangi you should have a gut to fight with the central leader kai ngangi pham chok to choy na defend tor ma kang mu do no ji abu ngang khalak te am tim panglak traba ado miam da lana do ayang ai mapan gi television da gor ma deba anchor do na na ta ama yaw ba man gilaw na man ibu nan illegal arm group du di UPA da ben to ba kang bu do ram ngani ozabi mo lai de adu di illegal oi illegal group oiraga atop moina maming atop yam thoklei bo jik se governor ga gi unab da ne governor na haire si group si oiram ngani su oiram oi governor na ngonda si tawri si di su group oiram oi hai aina kayan khumye sir Pakistan na terrorist hazal ko matam na ne maming hong mang hakta ni media matani kayum kan laskari taibai na tholakani kayum kan jese Muhammad enam thokchal lakani media matani India na laskari to ben tawrakan da maming ma thola ma thokchal lakani media ma tan har bain Kaikomba nang na ben tau da bida legally wari saraga leba gubor ki nang terms and condition mayam yauri du da legal oibra haina hangba yana but deliberately and instead of using the word proscribe or ban
English water ban haibamga proscribe haibaga ani to season na dabda bimol ko ba nupa sina chahi kutra na wazaw rabsina ban or proscribe haiba wahai season na dabda illegal haidai se karigi noi se adu ho yaw ubung mo di mapun sisunga moy noi na agree tawraga ban tawduna leiba group singi activities or legal oi bro oi dabra na haiba yana na bane baina adu kanda torbung do ugi basigi nongoi pai ba mi ani se kana no no, see, no, so group like Hangbaya, and Matang Tigalakaduni. No, necessarily a video to labor army or young Salimans and no sana. I do not bend to Sumana or activities illegal. You must challenge this group. There should be banned.